Kristu. Amen. Solo siyahalalisa labazalwane sithi haleluya, 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 ngoba simemetela ukuthi Kristu inkosi yethu uvukile. Namhlanje bazalwane isonto lesithathu emasontweni ekuvuka lephindze futhi sithi isonto lesibili emva kokuvuka. Namhlanje tilishumi nesiphohlongo kuyinyanga yamabasa. Ifundo tethu ke bazalwane itholakala ekhasini lemashumi amathathu nesikhombisa kiyo incwadi yethu yetifundo electionary, bese incwadi yetinkondlo itholakala ekhasini lemakhulu lamabili nemashumi amathathu nakune, page 234 kuyo prayer book yethu. Tifundo tethu ke time ngalolu hlobo namuhla sesiqala sifundo siphuma emisebenzini yabapostoli sahluko sesithathu sesahlukana ke selishumi nakubili kuya kusehlukaneni selishumi nemfica. Lihubo lethu lanamuhla lihubo lesine, sifundo sesibili siphuma kuJohane wekuqala sahluko sesithathu sahlukana lesekuqala kuya esahlukaneni sesikhombisa. Livangeli ke lona silithola ngemlandzisa ngoLuka longcwele sahluko semashumi lamabili nakune. Sicela engcenyeni yesibili ke sahluko semashumi amathathu nesithupha siyawugcina esahlukaneni semashumi lamane nesiphohlongo. Ingoma ke leyandlulela livangeli ingoma yelishumi nakubili, canticle number 12. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane solo asiqhubeka nokusigcina noma tinkondlo tethu ke setiqalile setivele setiqhubeka ngalokho kujwayelekile ngaphansi komthetho weCovid, kodwa siyaqhubeka nako ke ukuthebula lona letinkondlo tethu. Sibonge ke yena Canon wethu lokhona la ekhathini wethu, sibonge nemshumayeli wethu uMlangeni, sibonge natsatse wethu losithebela dona tithombe tethu nadinge bazalwane losinika leli thuba ukuthi singalethela leti tinkondlo. Siyethemba ukuthi sitawuqhubeka sibambisise bazalwane ekukholweni kwethu, sisamemetela ukuthi Kristu uvukile, siqhubeke simkhombise anguKristu lovukile yonke indzawo lapho sikhona namuhla. Kristu lowavuka wativeta abafunzi watulisa kwesaba kwabo. Sihlangabete ngabateni wethu hambe nathi ekuphileni lokosha losilethele kona, ngoba uphila ubuse nababe namoya longcwele kuNkulunkulu munye nyalona phakathe. Amen. Sitawuhlala phasi ke sithole tifundo tanamuhla bathandzekayo. Asithandaze. Bakwethu longcwele uNkulunkulu somandla, siyakubonga namuhla, sibonga ukuthi uNkulunkulu, sibonga ukuthi uphakeme, sibonga ukuthi ungusimakathe lo lithemba lethu likuye. Namhla ke uNkulunkulu wethu sesivile Nkosi ukufundwa kwalo livi lakho, yenta simakathe ukuthi kuzidla kwathi inhliziyo tethu nawo Nkosi mapi umlomo wami kube kulokubukelekako kuwe Jehova dwala lethu laphakathe ngaJesu Kristu inkosi nomsindisi wethu. Amen. Ibandla lingahlala phasi. Sicela kulivusela ke libandla lasimakathe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Selangeni ke noma sisesontweni lesithathu bathandzekayo labo ukukhumbula ukuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu ivuswa ekufeni, isikhombisa ukuthi yona inqobile, ingetulu wekufa, ingetulu wesono, ingetulu futhi kwemhlaba. Sihloko sanamhla ke bazalwane sisaqhubeka ngalo lolu hambo lwethu lokukhumbula Jesu Kristu lovusiwe, ukuthi Jesu uvukile, usibuyisela sibinzi nekuqiniseka. Jesu Kristu uvukile, usibuyisela sibinzi nekuqiniseka. Siyaqhubeka ke bazalwane simemetela indzaba yokuthi Jesu Kristu uvukile ekufeni, ukunqobile kufa, wase uniketwa kuphila, aphindze futhi abuse ingunaphakade. Ngelisuku sisakhumbula lokuvuka kwaJesu, kunetinto letimqoka noma letimbala uNkulunkulu lasivetela tona, letimqoka ekukholweni kwethu, letimqoka ekuhambeni kwethu kunendlela yemkholo. Letinto leti bazalwane letinto letibuyisiwe
tintfo letiguculiwe tabuyiswa kithi ngesizathu sokuthi Jesu Kristu wakhona ukutinikela atinikela ekufeni wathi asatinikela ekufeni waphindze futhi wavuswa ekufeni intfo lebengazange seke yentiwe ngumuntu bebazalwane bonke lesibatiko labe bake bavuka ekufeni bebavuswa kulomunye umuntu kodwa lana siva indzaba ukuthi wativukela wavuka Jesu Kristu ekufeni akuzange kudzineke sibe nemuntu lomthandazelako noma lokubeka tandla wavele nje wavuka ngemandla aNkulunkulu labeka kuye ngelisonto lekuqala libazalwane sisamemethela sikhumbula kuvuka kwayo inkosi yethu Jesu Kristu sakhunjudwa ngokuthi lokuvuswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu kusibuyisela lithemba sibantu baNkulunkulu kusibuyisela lithemba endleleni yokukholwa ekuphileni kwethu singemakholwa lisonto lesibili lebesikilo evikini eliphelile nakhona sikhunjutiwe ngokuthi lokuvuswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu kusihlanganisa kusibumbe kusibuyise kanye ngeluthando amen namuhla ke bazalwane siyakhunjutwa ngokuthi lokuvuswa kwayo inkosi yethu Jesu Kristu kubuyisa kithi sibinzi nekuqiniseka ngoba bazalwane kuyakhathaleka la endleleni kuba khona netintfo letifika kodwa ungakade kodwa nase ukukhumbula ukuthi Jesu Kristu wavuswa ekufeni kufanele ukuthi sibuye sibinzi sakho kungumzalwane sibinzi sakho kungumKristu namuhla ke bazalwane lala sigcikithe yethu uyakhona bafundzi baJesu bebandzawonye ekamelweni linye bagcwele besaba emaJuda besaba emaRoma lebekababone abulala Jesu Kristu ngesibhuku nesibulawela lesikhulu ngakho ke beqondweni tabo bakune kungacondzisisi kahle kanti kwentekani ngoba imiviki lelandlulela kuhamba kushona kwakhe Jesu bebangene naye eJerusalema agibele imbongolo bamemenda bathi hosana hosana ngalelisetulu batitshela ukuthi sangena sizoyithatha eJerusalema sitewaqitha emaRoma singemaJuda sesitawuthatha siwubuyise umbuso wethu futhi labantu labasicinzetelako sesitawubanqoba sibehlulekise ngakho abazange bayiqonda indzaba ukuthi lo muntu lo besithi singena naye sitewunqoba sekwente kanjani ngokuthi bese sewuyabanjwa uyobekwa esiphambanweni yokufa ngoba phela thina sigadze ukuthi nguye lotawusihola ukuthi siwehlule emaroma ngakho ke labazalwane bahleli kulelikambelo nje bazalwane akusibe lula ngoba banelukudimputa ethi phakathi kwendekani kanti lo muntu lebekasitshela ukuthi Mesaya kube sekwelekani ngoba wehlulekile kusita esikhundleni saloko kuthethwe wayewulengiswa eziphambanweni kwakumuye Jesu bese bambukile ukuthi sewutawukakhulula kodwa nasifundza namuhla siyeva ukuthi cha akuzange kube kanjalo njengekucabanga kwabo kodwa lo Jesu wabonakala asabethelwa esiphambanweni wathathwa wayawufakwa ethuneni asafile labazalwane ke abazange baqondzisisa indzaba yalokukhululeka le Jesu Kristu abadelekto balethela bona uzalwane bebacabanga ukukhululeka mhlawumbe embusweni wamaRoma abaqondzanga ukuthi lo Jesu udelekto bakhulula emphefumulweni utobanika kuthula lokungaqonza konke ngakho abazange bayiqonze lenzaba ukuthi lo Jesu besithi utawusikhulula sewungena njani ethuneni yendlula ke bazalwane lapho indzaba yalokudideka kwabo imiqondo ukuthi bathi sebavile ukuthi lo Jesu Kristu noma bambonile athathwa afakwa ethuneni kuthiwa kwaze kuvela kibo sekuvika boPetro sebabatshela ukuthi akasekho Jesu ethuneni uvukile Jesu ethuneni akusadeki ukuthi sewushonephi sekwendekeni sekuphinze futhi sekukhabe amadoda lamabili etakibo athi nasihamba siya eMawusi uvelile kithi lo Jesu kodwa nathi sase simbona ethenini abesesewusendela sidlo ukuthi namu lo Jesu nalapho sase siyadideka sajika sabugijima sabuya sebabuya ke batongqoqela abafundi nabo abafundi abasadi mphamba ukuthi lo Jesu besizwe awusikhulula kwafa kodwa nyawo sesitshela ukuthi uvukile uvuke kwentekani ushonephi badidekile ke labazalwane bathathekile sindlula ke sithola ke ihubo lanamuhla lelisitshela kona ukuthi uNkulunkulu uyasiva nasithandaza
mhlawumbe nathi lana sikhona khona esigabeni sethu sididekile sifana nalabafunzi asisatiqonzi kahle into kaNkulunkulu sibe kwangathi silahliwe asisekho ebukhoneni kaNkulunkulu lithi livi laNkulunkulu kufanele sibeke lithemba lethu kuye simakathe lalapho sekulukhulu sekubadima simethembena ngoba nguye lokhonako kusinikeza thuba. Kungako nje nabafunzi bazalwane babe sesebathi sebakanye kanye sebahleli ndawonye siyatshela ukuthi bebawadzinga emavi ekubakhuthaza bebawadzinga emavi ekubadududa njengoba sishiye ukuthi bese badidekile bangathi ngokuthi batawukwenda njani bese bangasathi ngokuthi selikhona bebede nesiciniseko sokuthi kodwa likusasa sekukhona yini lelikhona noma sekuphelile kwethu ngekuthi Jesu Kristu abe sesiphambanweni angene nasethuneni. uNkulunkulu kuphela ke bazalwane lokhonako ukusinika isibinzi lokhonako ukusinika isiqiniseko sesisesimeni letimatima letifana naleti njengalabafunzi baJesu Kristu. Kungako nje Jesu wasinake kufika abafunzi bakhe njengoba sifunzile evikini lephelile kwase sothi uyaphefumulela ukuthi abemukele moya loyingcwele ngoba bekade ukuthi lo moya loyingcwele nguye lo lotawubasika avule tindondlo tabo abende basanguluke abende batiqonze into kaNkulunkulu ukuthi nasebafunza babuyela bafunza imibhalo bese iyaqala lemibhalo seyiyakhuluma kibo iyaqala lemibhalo seyenda info etimpilweni tabo njengoba nakithi nje bazalwane moya loyingcwele nguye lowenda ukuthi lemibhalo kaNkulunkulu bese iyaqala iyakhuluma seyiyasikhuthaza seyisinikeza nesiqiniseko futhi. Ngiko nje bazalwane moya loyingcwele wase uyefika kibo sekuphele emalanga la sekwenze emalanga ngetulu kwemalanga la abashumi amane bahleli endzaweni lesetulu bathandaza wase uyefika moya loyingcwele wase uyayiguqula impilo yabafunzi kusukela ngalelo langa. Lesibinzi ke bazalwane lesikhuluma ngaso lesithi uNkulunkulu kulokuvuka kwaJesu kusinikeza isibinzi sisibona lesibinzi nasesifunza sifundo sethu sesibili lalapho sibona khona Petro na Johane nasifunza sifundo sekuqala lala sibona khona Petro na Johane encwadzini yetendo labapostoli bahlanga bavuka basinda imboza leyokubalekile ukuthi bese seyiyakwati kuhamba bathatha lelo thuba bazalwane balisebenzisa ukuthi kube lithuba lokuthi bashumayele ngokuvuka kwaJesu Kristu nemandla laselokuvuka kwaJesu Kristu okwalethile kubantu ukuthi nathi niyasibona besike magwala kodwa ngoba Jesu uvukile namhla sesinesibinzi sokuthi sikhulume ngaJesu sesinesibinzi sokuthi sibeke abantu ntandla baphile njengoba nakithi nje bazalwane lokuvuka kwakhe Jesu Kristu kusinikeza leso sibinzi sokuthi sitende leto tipo leto siphiwe lawo mandla siyadzinga ukuthi sihambe nathi siye endlini lesetulu lalapho sitawufike sithole khona lamandla latawusinda ukuthi sitende letimo letateni kwaJesu. Haleluya. Siyadzinga ukuthi sithi sesiwatholile lamandla sibuye ethembeni laNkulunkulu sitawufakaza sikhombise abantu njengoba lendoda yahamba yafakaza nayo ukuthi mina sengiphilisiwe ngiphilisene nabantu baNkulunkulu kwabanikeza emandla Petro ukuthi bese bakhona kutshela abantu ukuthi niyadzinga ukuthi nisinziswe ngoba sebathi ukuthi insinziso vele ikhona ngoba Jesu Kristu uvusile. Bazalwane nasifunza sifundo sesibili sanamuhla sikhuluma kithi ngokuthi sithanziwe thine sentiwa abantwana ngawo lo msebenzi kaNkulunkulu kuJesu Kristu. Ngiko ke sesinalesibinzi sokuthi sitipite abantwana baNkulunkulu noma ngabe singasiwa amaJuda kodwa sinesibinzi setipita abantwana baNkulunkulu sesidzinga ke bazalwane lesibinzi manje sokuthi embulwe kithi Jesu Kristu sitawukhona ukuthi sibatshele abantu ukuthi nakabuya Jesu asinenzaba ukuthi siyini noma sinjani namhla kodwa sitawufanana naye. Yena ngeke afanane nathi kodwa ngithi lesiyawufanana naye ngoba bazalwane kunesibanga lesibonakalako lalana sisikhuluma izindzaba tekuvuka kwakhe Jesu Kristu. Lokhu kusenda ke bazalwane ukuthi nasifuna kufanana naye lithi lelivi sibese siyadihlambulula siyadihlola siyadilungisa siyadiqonzisa ukuthi sifune kuhambe ebungcweleni kaNkulunkulu kude ngokuthi nakavela singatholakali sesisala kodwa sitholakale singena kuye sitholakale sifananiswa
nathi sesinjengaye sesiya ekuphileni lokuphakathi. Ingqikithi yalenza abazalwane itholakala la evangelini. Lana sesifunza khona ngokuthi Jesu Kristu wangena emkhathini wabo lenkamelo labantu bebakilo belalikhiwe livaliwe, kodwa wangena wabonakala. Lapho bazalwane kulala siya khona, lapho bazalwane kulala siyawufinyelela khona. Uma sitawuba nalesibinzi sekubebekela noNkulunkulu, sibe nalesibinzi futhi sekuhlala kuye sekuhamba naye, sitawufika nathi kuleso sigaba lalapho bazalwane singeke sivithwe dibonza ngokuthi singene noma siphume, njengoba Jesu Kristu wangena wavela emkhathini kwabafundi bakhe. Ngiyakholelwa bazalwane lemfihlakalo lebekhuluma ngayo lapha ekuqaleni lethi manje siyawufanana naye ngokuthi Jesu Kristu ngesikhathi asavusiwe lo mtimba abenikelwe wona wawungasafani nalo mtimba lebafundi bakhe bebawujwayele, kodwa lo mtimba besanikelwe wona kwakunawumtimba uNkulunkulu abewudale ekuqaleni, umtimba lebekawudale uNkulunkulu ukuthi awunawugubha, umtimba bekawudale uNkulunkulu ukuthi utawuba nemali. Bushiswa yini lo bazalwane? Nasikhumbula ekulela vikilela lekuvuka kwaJesu, sitshela ukuthi Maria nakambona Jesu engadzeni wacabanga ukuthi umlinzi wengadze, ngoba vele umlinzi wengadze wasekuqaleni kwakubani? Kwaku-Adamu. Ngakho uNkulunkulu abesabuyisele Jesu kuleso simo. BoMaria bebaphile naye Jesu bebamakhi, bebatambona ngisho afulathele abhekele, kodwa behluleka ukubona ngoba abengasasiso lesimo lebebasijwayele. Kungakho nabafundi baJesu ngakho nje wakhona nethi angene la ekhathi endlini noma asangenile la ekhathi endlini, sitshela ukuthi bafundi bethuka bacabanga ukuthi sipoko ngoba kube babonile ukuthi uJesu naye bebamjwayele, bebayavuma ukuthi awunamvele lo Jesu, kodwa bacele bethuka bathi sipoko ngoba befika akunesinye simo bathandekayo lesimo lemkholelwa ukuthi ngiko nje wathe sokubakhombisa intandla takhe. Labanye bangacabanga ukuthi nakabakhombisa lentandla takhe abebakhombisa emanceni, kanti abebakhombisa ukuthi lapho kunemanceba khona sewedlulile, lalapho bekwazwe khona sewedlulile, ngoba mina nginguJesu sengide kutewune lapha, sengide kutewuthi lala nilimele khona, ngilethe ukuthi nipheleliswe, ngilethe ukuthi niphumelele. Kungakho bazalwane nalaba bebahamba naye baye eMawusi, ngoba bebamaki lo Jesu, kube kwakunomtimba waJesu walesikhathi angaye esiphambanweni, ngabe bambona, kodwa sitshela ukuthi bazoba ukubona ekuthenini inkonzo yesilo. Bebangamboni bahamba naye basemkhathini wakhe baxoxa naye, kodwa beva ukuthi hayi mani kukhona nokukhona, kodwa ngoba bazalwane lo mtimba lebekanikelwe wona, lo mtimba ke thina lesiyawuphinze siphiwe wona bazalwane. Kungakho-ke sifanele ukuthi sibe nesibinzi, kungakho sifanele ukuthi sikhuthateke ngokuthi noma ngabe sendlula emantimeni lobunjani, uNkulunkulu utawusiphakamisa, uNkulunkulu utawusendela tinto letinkulu, utawusilethela ukuthula bazalwane, njengoba Jesu wafika wamemetela kubazalwane bakhe bafuthi bakwathi akube nekuthula, futhi wasebanikeza nemandla ukuthi bakwadi ukuqhubeka baye embili noma ngabe sebakumelana nebukhulu nemantima lokujani, kodwa lokufika kwaJesu asavela kubo sekambula lokuthi vele uvukile kwabanikeza sibinzi, njengoba nathi bazalwane kufanele ukuthi kusinikeze sibinzi sekuthi simemetele ngokuthi uvukile, kusinikeze sibinzi nemagunya ukuthi sisondzele ebukhoneni baNkulunkulu, kusinikeze sibinzi nemagunya bazalwane ekumemetela lo thando nalomusa waNkulunkulu etiveni tonke, njengoba yena washo nasesekatawucetha nakatawuphuma nje asuke la emkhathini wabo bazalwane, uthi sengahamba ke manje nimemetele eJerusalema nasemhlabeni wonke ngokuthi insinziso seyifikile. Kwakathi uNkulunkulu angavuselela bazalwane lithemba kithi noma ngabe beselahlekile, ikakhulu kulethi khathi lekumatima lethi lana sibone mhlawumbe kulahlekelwa dihlobo, salahlekelwa imisebenzi, salahlekelwa lokwa nalokwa, kwabakhulu kwababantu. Kwangathi uNkulunkulu bekangavusetela ngekhathi kithi lithemba, singabuki lokhu lesendlule kiko, kodwa sibuke lokhu lesiya kiko, sibuke lokhu uNkulunkulu lasithembise kona, ngoba uNkulunkulu bazalwane solo ukhona, uNkulunkulu futhi solo uyasithanza, uNkulunkulu futhi solo uyasinakekela, uNkulunkulu futhi solo ukhathalelile ngathi, akabase asishiye noma
asifiki ngokwetimatima nje kodwa simbonile anathi asiqinisa asifikisa endleleni asibe naleso sibindi ke bazalwane lesi sithola kuNkulunkulu asibe naleso sibindi sekwathi ukuthi solo thine sithandziwe ngusimakade solo uyakisinzisa impilo tebantu nathi usibekele isinziso ukuthi yawupheleliswa mzukwana Jesu Kristu abuya asatawusilanza atawusinika nathi nayo intimba lefana nale wakhe lawuthola sekavusiwe kufeni umtimba lo esanako ukugula umtimba lo esanako ukufa umtimba lo esanako ukuhlupheka kodwa nje lo yawuhlala uthokoza njalo enkosini kaNkulunkulu ubonga ukujumisa ingona phakathi kwathi singaba nesikhathi lesihle nalesibusisekile bazalwane sekukhumbula ukuthi Jesu Kristu uvukile. Haleluya. Amen. Asithandaze uNkulunkulu wamandla loletha ukuphila nethemba lapho kunekufana kuphelelwa lithemba siside sive simemo sa Kristu lasenda kubafunzi ngitsinzeni ngibone sende sibe nesibindi lesanele sekuthi simbambe Kristu lovukile nako konke lokulethwa uvuka kwakhe ekufeni njengoba esadalwa nguye asikwende lokhu hayi namhla kuphela kepha tinsuku tonke tekuphila kwethu asilethe tipho tethu kulokusa kwanamuhla ebandleni hayi lelikhona kepha lelikhona namuhla naleliyawuba khona libandla lelitalwako lelikhulako nalelo Kristu latawuliletsa esikhatsini lesitako emehlo netindlebe netinhlitiyo tethu akuqhubeke kubambelele kuye sisasitana kuhola libandla liye embili Nkosi Jesu njengobe wativeta embi kwebafundzi bakho wanika umsebenzi wekuhambisa ivangeli netindzaba letinhle tekuvuka kwakho nesipho sempilo yaphakade kubantu bonke sihole endleleni yekukholwa kude sitoba sibusiso kulabanye njengoba nawe usibusisile kude nathi silethe lesibusiso sakho sembuso wakho lesiwetsenjisiwe sibasonzete kuwe nemavi nanetendo siphindze sibaside ukuthi babone emandla aKristu nemsebenzi lophelelisiwe waseKhalvari sisite Nkosi sifunze ukuthanza njengoba nawe wasithanza wanikela nekuthi ufe utetsine sikhululwe etonweni sitalibandla lanamuhla lifunze ukuthandzana njengoba Kristu asibitele ukuthi sibe bafundzi beliqiniso siside sithanze nalabo lesebaphambukile endleleni sifise ukuthi babuye njengetimvu letilahlekile sifundzise ukuthi sivuke nasibuyile sathi ukuthi ingati ya Jesu isanele kuhlala isihlanda njalo etonweni tethu isende sifanelwe nguNkulunkulu sifundzise kuba bantu bekukholwa kuletinsuku letimatima naletibitako kude sivete emandla nebukhulu bakho sikwetsembe ukuthi usisite uko konke lesenza kuko sifundzise ukuthi sivumele moya wakho longcwele asikhole endleleni yekukukhonda nekukusebentela usende siqhubeke siye embili njengemabutfo elukholo sikhumbule letsembiso losentele tona kubo labangcwele bamanje lebedlulile nalabetako yemukela lemthandazo yetfu uNkulunkulu usiguqule ngayo kude sibe nemehlo ekubona netinhlitiyo tekuqonza hayi lokhu losentela kona kuphela kepha naloko losipita kutsi sikwele kude kufezeke umbuso wakho lokhatimulako lokhu sicela ngayo iNkosi levukile
Kristu umsindisi wethu. Amen. Amen.